Kani ketika batesi TV, bat pidang pet yaki kubur baman kasni, balawan rasha pi dak orange nisan, lom so po niya fabricate shillong. Halor ka jingkam u Menteri Sorkar kani ke Jela Meghalaya u bakmi yakatnat ka kot kakhya u ba Alexander Ïaleh u balaong baki Jaka Sumar jong Sorkar hakani ke Jela haki babon hi ki nong trai haki Jaka Sumar kempat biang ki la Jingïada na kebenta jongki na u knyang jingpang COVID-19 hak jing kendo bat kinong pathai kubor jong kani ke Jela hak arpo artrek mutabnaya yong arajar arpo u sembot Menteri Rangba kani ke Jela u ba plus ton song u la pensairu halor kani ke jingkren u ba Ïaleh Tiba Pynbiang Pynbiang nak try kata kabaka. We are trying our best. Ngimde basuro, bat nakwa bat keren ng basya. Ba ngimde balay dan keren yung gila persang kadbala. We are ready. Timata ka ajia kumri hasiwa. Ngilay persang kayo i. Tinray yakino kishot ko bimuski jinduna. Kiba don hangyan tay nga ongbi yakata ngin ya korek. Ngin nang ya perbek, ngin nang ya ship. Nama bi menta ke jinya kon kalong ko mga ongi pimene. Menta bi kabaka kamsta maklomba. Pinjekren tansu ong bulu utap positive case. Menta mi kesnong kathaw bli. Kadi hok pakinti. Kijikte kalong no. Bambit su wataban pai sa kayin juk bli. Bi kata ka stigmatization galong hado kata. Kani ka fear psychosis kalong hado kata. Tengakwa bentren negosai na kadawa. Ba sai si simpa ngada kerpat bagi Pynbiang ang sosnong kimde ganti matsmi. Bat nga ong ipi kade u health minister ni mo ba ngin Pynbiang henry nga ong ipi lada ki way ki rich developed countries POE hadu katu bajia tiba pingkren na kumay pat kamlo tang ba we are trying our best bangin let ti ka babatam bat kumo bi kamtam mentang ayo ya kani kamtam e ka shlom agglomeration berkowi Keladai ka ngaon pi ko hotspot kaba ka government mata Ïaleh bat counter ya kadeka benta ba kanung spread kan poi tang hapok kanika agglomeration shalom kena ba kanung spread sya ki communities sya di sya po nong kendong jeni